manara Babel. Yero wattu ese dimupa bahasa na manengi tauwe kulinoy. Wattuna pada joka kutibangi lau engkana tanah malappa na runtuk kutana siniar. Jadi kuniro pada monro. Pada sipak bicara ni makada maka singi na rekko pada me buki bata na pai taro magalo tunu-tununna. Jadi yanaro batai pada na pancaji pas sulena batue. Na yatosi kamaloe na lapapije pas sulena tanalitai. Pada makada toi maka singi na rekko me buki se di kota si bawa se di manara ya letue copo na kulangie. Kuam mengita rompo ya seta si bawa deto ta sarang kulinoy. Nenapang kanipu ange mita ya rokotae si bawa manarai ya nek bue tolinoy. Makadani itani ya rotolinoy. Sedi mi bangsa si bawa bahasa na menengi. Nape pamulana jama-jamana iya. Dena metamatu age-age pada melo na jama tete ni kejajamanang. Jadi makasingi na rekonoki kuropa laingang ibahasana. Kuam mengi pada dena na si pahang. Makuni robatena puange pasar sarangi tawe pole kuro lokal seki wise dilino. Na pada na pape sotoni jame ya rokotae. Ya na ropasa barena ya rokotae yasangi Babel. Na sabak kuniro na palainge puange bahasae si bawa na pasar sarangi tawe lokal seki wise dilino. Anak apona Sem nadapi Nabi Ibrahim. Ya na ceritana wija-wijana Sem. Wattuna seratu ni taung umuru na Sem. Engkana anak na yaseng Arpaksa, yero wattue 2 tahun ni purana uwe raja. Rimondrina ro tomupi Sem 500 tahun, na mega mupa anak urane si bama kunrai na jajang. Wattuna 35 tahun umuru na Arpaksa, engkana anak na yaseng Sela. Rimondrina ro tomupi Arpaksa apadatu 3 tahun, na mega mupa anak urane si bama kunrai na jajang. Wattuna 30 tahun umuru na Sela, engkana anak-na yaseng Eber. Rimondrina ro tomupi Sela apadatu 3 tahun. Na mega mupa na urane si bawa makunrai na jajang. Wattuna 34 tahun umuru na Eber. Engkana anak-na yaseng Pele. Rimondrina ro tomupi Eber apadatu 30 tahun. Na mega mupa na urane si bawa makunrai na jajang. Wattuna 30 tahun umuru na Pele. Engkana anak-na yaseng Rehu. Rimondrina ro tomupi Pele 200 tahun na mega mupa na urane si bama kunrai na jajang. Wattuna 32 tahun umuru na Rehu, engkana anak na yasa Seru. Rimondrina ro tomupi Rehu 207 tahun na mega mupa na urane si bama kunrai na jajang. Wattuna 30 tahun umuru na Seru, engkana anak na yasa Nahor. Rimondrina ro tomupi Seru 200 tahun na mega mupa na urane si bama kunrai na jajang. Wattuna 20 ni asera tahun umur na Nahor, angkana anak na yasa Tera. Rimondrina ro tomupi Nahor 110 asera tahun, na mega mupa na urane si bama kunrai na jajang. Wattuna 70 ni tahun umur na Tera, angkana anak na yaseng Abram. Nahor si bawa Harang. Anak apona Tera. Iana caritana wija-wijana Tera. Anak na Tera yana ritu Abram. Nahor si bawa Harang. Na ya Harang engkana na ya Lut. Milka si bawa Yiska. Yaro Harang yolo mate nambona. Na kuita na anca jingan na mate. Iya naritu Urkasdi. Na ya Abram si bawa Nahor. Pada mak bene ni. Yaro benena Abram sarai asenna. Ya tosi Nahor anaurena na pubene. Iya naritu Milka. Na yaro sarai degaga anakna na sabak manangi. Purana naro nasaleni Tera Urkasding. Napacueto ni Abram si babenena makutoro anakna hara ya sengelut. Nenapa pada menguju joka kutana Kanaan. Ia kena dapina na tanah harang mondro ni kuro. Na kuniro mondro Tera gangka matena 205 tahun umuruna.